إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تعالى الله تعالى bu ayette mınday deydi. Zuyyina linnâsi hubbu'ş-şehevâti minen-nisâi vel-benîne vel-qanâtiril-muqantarati minez-zehebi vel-fidda vel-khaylil-musawwamati vel-en'âmi vel-harth. Zâlike metâ'ul hayâti'd-dunya vallâhu indehu husnul meâb. Adamlar üçün bul dünyada ayallardan, perzentlerden qintar altın kümüşlerden, sulu körköm tulparlardan, attardan, üyür maldardan, jana eginderden turgan jırgaldары, dünya jırgalçılıktарын süyü koos körgözüldü. Mına uşul aytılgan nerselerde süyü koos körgözüldü. Bular dünya jaşoosunun paydalары gana, az wagtulu paydalana turgan nerseleri gana. Allah'tan aldığında bulardan jakşırak kaytuuçu jakşı bir orun var, al beyiş deyilinedi. Dünya jırgalдарынан, rahatlarынан köp ese abzel bolgan beyiş jırgaldары kimderge buyuruladı? Albatta Allah'tan şariatına amal kılıp takva bolgan pendelerge beyiş jırgalçılıktары, neymatları nasip boladı. Bul ayattın mani mağızına bir oy jügürte turgan bolsak, jakşı körü şahvat üçün bolusu mümkün. Kede süyü urmattoo jana ululao üçün bolot. Kudum bul balanın ata-enesine bolgan urmatı süyüsü siyahtı. Je okuuchunun ustazına bolgan süyüsü. Kede süyü ırайым, merim üçün bolot. Kudum bul ata-enenin balasına bolgan süyüsü. Alsız insanga bolgan süyü je bir orukçan adamga bolgan süyü. Kede süyü en negizgisi Allah üçün bolot. Allah jolundağı süyü jakşı körü bir payda üçün emes, je dünya üçün emes, şahvat üçün emes, balkim Allah uşunday süyüge jakşı körüge buyurgan üçün. Allah üçün jakşı körü bul imandın en ulu darajalarından bolup sanalat. Allah üçün jakşı körüşü, jana Allah üçün jakşı körüştük, bul ayabay jakşı. Kim Allah üçün jakşı körse, jana Allah üçün açulansa, jana Allah üçün berse, Allah üçün bir jaman işti taştasa, çındığında oşol insandın pendenin imanı toluk boluptur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sapar kılıuçu insan tuuralı mınday deydi. Al kişi saparga atlanıp jolda ketip jatkan kezde Allah Taala adam keyfinde bir perişteni jiberedi. Janagı perişte kelip janagı kişiden suraydı. Kayda ketip jatasın o balançı degende men balançı şaharıga ketip jatam dep aytты. Perişte al jerde emne kılasın dep suradı. Janagı kişi al jerde Allah üçün jakşı körө turgan, Allah üçün buradar bolgan bir jakşı körө turgan bir dosum var, bir buradarım var dep aytты. Janagı perişte andan ala turgan nerseң barбы? Je suray turgan nerseң barбы dep aytты. Janagı kişi jok. Bir gana Allah üçün jakşı körgönüm üçün dep жооп berdi. Adam suretindeki periştege Allah Taala vahiy kılıp oşol pendege aytıp koyusun buyurdu. Allah mına sizdi jakşı körse ne kılat eken? Allah asmandan Cebrail'di çakırıp men balançını jakşı kördüm, sen dağını jakşı körgün deyt eken. Perişteler oşol mına periştelerde Cebrail aleyhisselam çakırıp
Siler Allah balançını жақшы көрді, силер де жақшы көргіле дейді екен. Еми bir pendeni Allah жақшы көріп қалса, періштелер жақшы көріп қалса, аны жер жүзіндегі бардық адамдар, адам баласы жақшы көріп қалады екен. Мұндан башқа bir hadiste, kölöke болбой тұрған күнде, Allah kölökelöй тұрған 7 kişinin ошол бири дагы 2 kişi biri-birин Allah үшін жақшы көрішкен болса. Allah үшін жолығышып, Allah үшін ажырашқан. Аларды дүйнөдө бириктирген нерсе Allah үшін жақшы көрүшүү. Өлүмүнө чейин, өлүм келгенге чейин бирге болушту, аларды ажыраткан нерсе өлүм гана. Мына ушул ажыр сыйлыкка Allah үшін жақшы көрүшкөндөр жетишет экен. Бул баары үшін, эркектер үшін дагы, аялдар үшін дагы. Мунун жақшылыгы баарына тең. Ушундай сүйүү бир нерсенин пайдасын көбөйтүрүү эмес, же бир нерсенин зыянын азайтуу эмес. Бул Allah үшін боло турган достошуу, бурадарлык, жакшы көрүшүү, бул Allah разылыгы үшін болот. Пенде канчалык мына ушундай ибадаттар менен Аллахка жакындаса, ошондой Аллахтын сүйүктүү пендесине айланат. Аллах Таала кыямат күнү айтат экен: "Улуулугума ант. Бүгүн мына Аллах үшін бири-бирини жакшы көргөндөрдү көлөкө болбой турган күнү көлөкөлөймүн" дейт экен. Дин үшін, иман үшін, Allah разылыгы үшін болгон достошуу, бурадарчылык бул кыямат күнү дагы болот. Бирок мындай достор азыр азайып кетти. Мындай достор өтө бир сахабаларда болгон. Кыямат күнү терилер ушул кулакка чейин жетип турган убакытта мына ушул достук болот. Ата-энелер титиреп турган убакытта, адамдар титиреп турган убакытта, коркуу басып турган убакытта мына ушул достук, бурадарчылык болот. Аны эми дүйнө үчүн дос болгондордун достугу болсо, дүйнөдөн ошол кызмат кеткенде, колдон байлык кеткенде, же колдон жумуш кеткенде, же кызмат кеткенде ал достук түгөнүп калат. Мындайча айтканда бүтүп калат. Мындайча айтканда башыңызга бир иш түшкөндө телефондор өчүп калат. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.